Radio Ijwi ry'Amerika isamana i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Unikije reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse Frederic, turahera kuyavugwa muri Afrika. Abapolisi muri Nigeria barabohoje abantu hafi ijana bari bamaze hafi amezi abiri baranyurujwe mu ishamba mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ibi byavuzwe n'igipolisi ejo ku munsi wa kabiri. Igipolisi n'igisirikare ca Nigeria bimaze amezi bikurikirana imihari yitwaje ibigwanisho bikomeye izwi nk'abasuma yama yahohoteye abanyagihugu cane cane hagati mu buraruko bushira uburengero. Igipolisi kivuga kandi ko cafashijwe n'abahoze ari abasuma biyemeje kuvavanura n'uwo mwuga. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika mu ihembe rya Afrika Jeffrey Feltman azogendera Ethiopia ejo ku munsi wa kane kuganira n'abategetsi bakuru b'ico gihugu ku mugambi w'amahoro uyaguye nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika Ned Price. Uru rugendo rw'iyi ntumwa ruje kandi nyuma y'aho Amerika igiriye ishavu ikura Ethiopia mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA, ikagiriza Ethiopia guhungabanya agateka ka muntu mu bihe vy'intambara. Amerika hamwe n'amashirahamwe haranira agateka ka muntu bavuga ko Ethiopia yazibiye ibifungurwa byo gufasha abanyagihugu kandi bavuga ko habaye ubwicanyi kivunga hamwe no gufata abagore ku nguvu. Amakuru kuri Sudani. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ishirahamwe rya Buraya baragabishije igisirikare ca Sudani kutishiriraho umushikiranganji wabo wa mbere inyuma yaho umusivile yahahora Abdallah Hamdok atangiye imihoho ku munsi wa mbere. Mu itangazo rusangi ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'amakungu, ivyo bihugu vyo mu burengero bivuga ko bitazoshigikira umushikiranganji wa mbere canke leta yose izogenwa abasivile batabigizemwo uruhara. Ivyo bihugu rutura vya Buraya na Amerika vyavuze ko vyemera ishigwaho ry'ubutegetsi buciye muri demokarasi muri ico gihugu ca Sudani, vyongera bigabisha abasirikare ko hazoba ingaruka atari nziza mu gihe ivyo bitokubahirizwa. Hanze y'umugabane wa Afrika, leta ya Amerika yavuze ko yahagaritse umwe mu bakekwa kwica perezida wa Haiti Jovenel Moise, Mario Antonio Palacio, umugabo w'imyaka 43 yahoze ari umusirikare wa Colombia. Byagirijwe kandi kuba yaratanze ibikoresho vyakoze muri ubwo bwicanyi. Yarengutse imbere ya sentare ya Miami muri leta ya Florida ejo ku munsi wa kabiri. Yafatiwe muri Jamaica mu kwezi kw'icumi. Mario Antonio Palacio ni umwe mu barenga 10 bahoze ari abasirikare ba Colombia bagirizwa kwica perezida Moise. Mu gisata c'amagara y'abantu, abashakashatsi mu Bufaransa bavuga ko batoye ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwihindagura kenshi ni mu gihe isi ikiri kiragwana n'ubwoko bwa Omicron bwandukira ku murindi munini. Abahinga bo mu ntara ya Marseille bavuze ko ubwo bwoko bwatowe ku bagwayi 12 baba hafi y'intara mu kwezi kw'icumi. Uwa mbere yapimwe ko yabwanduye inyuma y'urugendo yagize muri Cameroon. Abo bahinga b'Abafaransa bavuze ko basanze ubwo bwoko bwihindagura incuro 46 ku buryo bibaza ko atarucanco ruzobutururuza kandi bwandukira cyane kuruta imigera ya mbere. Ni mu gihe ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron bukibandanya kwandukira ku bwinshi abantu mu bisagara bitari bike n'ibihugu ku isi. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Omicron yagize ibice 95 n'ibice 4 kw'ijana by'abanduye mu gihugu cyose ku munsi wa gatandatu.
urakoze Aloise Bigirimana kuri aya makuru yo hirya nino uhejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 22, 31 na 41. Mu Rwanda turi ku FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Leta ya Niger yemeye kuba irabangira mu kiringo c'imisi 30 ku ngingo yo kwirukana abanyarwanda 8 boherejweyo na sentare y'ishirahamwe mpuzamakungu. Mu by'ukuri nagahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga Niger yasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye ateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye. Uyo ni Maître Innocent Twagiramungu, umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpanavyaha aba mu gihugu c'Ububirigi. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ivyaha mu Rwanda RIB ejo ku munsi wa kabiri rwaratangaje ko rwataye muri yompi umuyobozi w'uruganda rukora inzoga yitwa Umuneza nyuma yaho iyo nzoga bikekwa ko yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bagera kuri 12 mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera mu burasirazuba. Ni inkuru ya Assunta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwira Ijwi ry'Amerika ko bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Bamwe mu babonye bahitamwe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nk'ibitungurana kuko wanywaga iyi nzoga yahitaga gapfa. Uyu ni Madamu Nikuze Hadiji uyobora umudugudu Intambwe mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo waguyemo abantu 8 bivuga ko bishwe n'iyo nzoga Umuneza. Twamenye nyine abantu bamaze gupfa mu bantu 12 twari dufite, hapfuye 8, 4 bari mu bitaro. Inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe ariko cyane yakoze ibara niyo bitaga Umuneza na Tuzana, kugira ngo agaragaze ibimenyetso yaribwaga mu nda agataka n'umutwe mu minota 0 akakubwira ngo arahumye ntareba, akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira. Ni igitangaza cyane, birakabije, ntago wabishyikira. Mugenzi we Bwana Nsengiyumva Gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa Kimuhurura nawo mu mujyi wa Kigali nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga. Bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe, yavuye ahantu kunywa, ageze mu rugo araryama, bamamagara saa 8 bambwiye ko umuntu apfuye. Nta kuremba guhari, yarwaye umunsi umwe, nta kurwara kwabayeho rwose. Turashyingura bisanzwe. Uwa kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi, nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we. Iriya nzoga impamvu ngo bayikunda njye sinjyamo n'inzoga, ariko bavuga ngo ko imeze nka rikeri. Baba bumva ko ari nka karikeri, mbese ko ngo mu kanwa bumva ari nka rikeri. Kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa. Bavimwe wanjye pe nawe yaratuye muri iriya karitsiye, noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya Noheli. Ubwo rero mukoranye ati ubwo Umuneza bavuze ko ari we wisha abantu, njye nimunyihere Tuzane ninywere, ntago bawuvuze mu byisha abantu. Ubwo nuko kuva yanywa iyo nzoga ubwo niriweho gutyo kugera saa 11 umwuka umushizemo. Ubwo twarashyinguye nyine kuri Bonane, hasize abana 2. ubwo nubwo ngo nyine tugiye gusigara turera abo bana. Ntabwo tuzibagirwa 2021 twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu. Yaraduhekuye tugiye nuko iratugabanyije umubare. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri yitwa Umuneza na Tuzane zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu. Ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwira Ijwi ry'Amerika ko izi nzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Emile Bienveni yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage. Umuneza biragaragara yuko iyo iri kinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanol, ariko igikuru muri byose abantu bakwiye banumva kuko ni ubutumwa dushaka gutanga gukora kuko nabo bakoraga udafite uburenganzira icyangombwa kikwemerera gukora kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho ubwabyo bigenewe.
nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabanje gusuzumwa ngo cyemererwe kujya ku isoko nabyo bizajya byemewe. Kugeza ubu RIB ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga Umuneza bwana Marcel Ngarambe. RIB ikongeraho ko hari n'abandi bantu 4 nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage. RIB isobanura ko bafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye, itegeko rivuga ko umuntu wamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Leta ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yategetse abafise imodoka n'amapikipiki zunguruza ingenzi kuvyandikisha no kubisiga amarangi kugira ngo ntibitiranwe n'abagizi ba nabi. Nyuma y'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa muri iyo ntara. Inkuru ya Ali Asanka mu gisagara ca Goma. Iki ni icyemezo leta ya Kivu ya ruguru ivuga ko kigamije kurwanya ubugizi bwa nabi mu miji igize iyo ntara. Ni igikorwa cyahereye mu mujyi wa Goma aho abatwara moto bose basabwe kwiyandikisha, naho abashoferi b'amatagisi bategetswa gusiga amabara aranga ibendera ry'igihugu y'umuhondo, ubururu n'umutuku imodoka zabo. Aleketa aherutse gushimutwa. Abamujyanye bakoresheje tagisi yari ivuye Igoma bamugeza muri parike ya Virunga. Yarekuwe umuryango we umaze gutanga amadolari 5,000. Aravuga ko izi ngamba zatinze, akaba ashyigikiye abayobozi babitekerejeho. Ubundi ibyo nibyo byiza kuko buri nshuti ushobora kumperekeza ari bumenye nimero y'itagisi yanjyanye n'ibara ryayo. Hari n'ikibazo cy'impanuka, benshi mu bashoferi bakunda kwiruka. Ubu ibyo nabyo tuzi yuko birangiye, ubu tuzajya tubashakisha aho ari hose. Abatwara moto barasaba ko icyo gikorwa kibaheraho. Bavuga ko bizatuma abakora uwo murimo bose bamenyekana. Alfred Kiko ni umwe muri bo. Jewe n'utwara moto ndishimye cyane kandi ngahamagara abagenzi banjye kubishyigikira. Kambale Muisa amaze imyaka 20 atwara bisi mu mujyi wa Goma. Kubwe asanga ko umurimo wabo warinjiriwe. Avuga ko iki gitekerezo kizafasha kurwanya abateza umutekano mu identifier les motards, c'est une bonne chose, et peindre aussi les voitures, et ça serait aussi une kwandika abatwara za moto no gusiga amabara nabyo ni byiza kuko bifasha abaturage bamaze iminsi bagowe n'ikibazo cy'umutekano. Turasaba ko abashoferi bazi yuko ariko kazi bagira bubahe umwanzuro wafashwe n'abayobozi b'intara. ainsi aux chauffeurs des voitures de vouloir accepter cette mesure. Muri rusange abaturage barashima iki cyemezo, bakaba bafite icyizere ko kizafasha kugarura umutekano wari umaze iminsi utameze neza. Zainabu Safari numwe mu bagore bikorera imizigo mu isoko ry'Igoma. Ubiema mutonjo itaacha banajua ke insekirite ko koze naba nibarekeraho ku mamoto n'amamodoka gusa, kubera ibyo umuyobozi amaze gukora mu kanya ni gushaka kumenya niba afite amamoto zingahe mu mujyi wa Goma, ariko babe maso. Haizi sema anajua atajua bamwizi bote na binyeko bamwizi. Uyu mwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Kabeya Makosa François uje nyuma y'ubwicanyi bwaguyemo abantu 5 mu kwezi gushize. Abakora ubwo bwicanyi bakoresha moto n'amatagisi. Ni icyemezo kizakomeza mu yindi miji hagamijwe gushakisha icyazana ituze mu baturage. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika. Urakoze. Hari urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu kuri wa mbere waratangaje ko leta ya Niger yemeye kuba irahagarika mu gihe cy'iminsi 30 yirukanwa y'abanyarwanda 8 bambitswe izera ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u Rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe. Maître Innocent Twagiramungu, umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpanabyaha, arasobanura uko icemezo ca leta ya Niger gikwiye kwakirwa. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Mu by'ukuri nagahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga Nigeria yasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye hateganya ko amasezerano nk'ariya
agomba kubahirizwa n'impande zasinye. Yari amasezerano rero yo kurushakira aho abantu babere mu byaha urukiko rwa Arusha rwaburanishije ku byerekeye jenoside mu Rwanda, ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo, yasinywe n'igihugu cya Niger n'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa. Uruhande rwaba rufitemo ikibazo rukaba rwabwana n'urundi rwasinye amasezerano kugira ngo habe haboneka umuti. Kuba rero igihugu cya Niger cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano, ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba, ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane babajyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu Rwanda. Biteye ikibazo gikomeye, bikaba ari igisebo gikomeye cyane ku gihugu cya Niger ndetse no ku isura y'ibihugu bya Afurika mu ruhando mpuzamahanga, kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya Afurika ari insina ngufi, cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye. Uravuze ngo bagombaga koherezwa mu Rwanda, hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu Rwanda? Mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa Niger, nta handi bagomba kwerekeza byihuse, kumva bitaba ari inkuru yo kuzimura. Nta handi bagomba kujyanwa, bagomba gushyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinye na Niger ateganya ko abantu batagomba gusubizwa mu Rwanda, kubera ko tinywa ko u Rwanda rwashaka kongera kubacira imanza ku byaha bamwe bahanakuweho. Ariko Maître Twagiramungu, mvugana n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, yavuze ko hano ku Ijwi ry'Amerika, yavuze ko u Rwanda rutifuza bariya abanyarwanda bari muri Niger ko bajya mu gihugu bihitiyemo. Ayo makuru avuga ko u Rwanda rubashaka yavuye he? Ikibazo turimo ni ikibazo cya politike. Ibyo harimo ko Arinda yavuze nta komantere nabishyiraho cyane, ariko biragaragara ko uriya mugambi wo kugira ngo basubizwe mu Rwanda ntabwo ari uwo guhishira, kubera ko nkeka ko impamvu bafashe iyo gahunda yo kugira ngo birekure gutyo ari uko babona umugambi bapfiriyemo, bakaba rero bashaka kugira ngo bagaragaze ko nta ruhare babigizemo rwo kugira ngo Niger isabwe kubashyira mu Rwanda. Muzi ko mu cyemezo Niger yafashe yashyizemo impamvu imwe gusa itumye bafatwa icyemezo, bavuze ko ari impamvu za diplomasi, ni ukuvuga impamvu zijyanye n'ububanyi n'amahanga. Nta kindi gihugu rero cyashoboraga kuvuga ko kitishimiye ko abantu baba muri Niger, nta kindi gihugu cyabigiramo inyungu kitari u Rwanda. None abanyarwanda nta kindi gihugu bafitiye ubwenegihugu cyaba cyarashyizeho presiyo kuri Niger kishyira gitutu kugira ngo abo bantu be kuba ku butaka bwa Niger. Mbese amategeko ahatira Niger gutangaza ibyo yakoze ku mpamvu zijyanye n'ubugororangingo bwa diplomasi. Nibyo ari amasezerano Niger yagiranye n'umuryango w'abibumbye. Mu gihe cyose Niger isanze itazabasha kwibahiriza nk'uko yari yabyemeye, igomba kongera ikavugana n'uwo bayasinyanye ari we uriya muryango w'abibumbye kugira ngo haboneke igisubizo. Mu bisubizo rero bishobora gufatwa, Niger ntabwo yahatirwa ko bari abantu bazaguma mu gihugu cya Niger, cyane cyane ko n'amasezerano yateganyaga ko abantu bashobora kuzashakisha uko bashyirwa mu bindi bihugu. Ubwo rero niba Niger isobanuriye umuryango w'abibumbye ko hari impamvu zaba zo mu rwego rw'ubutwererane n'ibindi bihugu, impamvu za